Lejela, utzol civil, le lunes 31 de agosto. He visto que utelo el capital cuchilo meyaje, le bashwach kutsatantale, le tie bishu binuchupule hospitalo, yetel, haitul kohano cuyoxal sansamandi. Tilek imbegla, 353 untul kohano yano tijelas hospitalo tial halachilo. 11.785 mako betso kuyolin tikubao, matuchik pahatio mishbal, mishtupatelu pakekole kohanilo. Le kohano helo ukialala, 78% tile tulaka mako tsokutsay al tio coronavirus, lejela 14.928 juntulul. Behlae, chikpas 96 tula mako tsaitio le coronavirus, 71 y tukahil ho, 5 Valladolid, Cantule Progreso Bechantekash, Kaka tule tikul yetel yashkaba, jujuntule akanke chichimila, konkal, tsan, Homun, Isamal, Yetel Tsukakap, Untule, Tanshetrutal. Ichile 14.928 Mako Tsokutsaya Tiole Kohanilo, Yan 155 Juntule Tanshetrutalo. Chemuitukahil Hoi, Tsokuchik Pahal, 8.199 Kohano ti coronavirus. Taktuk inil 30 de agosto. Letiobe, Tikuchik Pahalobe, 2.070 Juntulul tu Shamanil, 2.254 tu Lakenil. 843 tu Bakpachuk Ewikil, 1.257 tu Noholil, Yeteluyelap 1.775 tu Chikinil Ukahilho. Ichile Solcible, Kim Behlak, Taiko Helvi, Kim 17 Mako, 8 Shibo, 9 Kolelo, Ukinilo Betiyan, Ichil 48 tak 98 Habube. Yashchik Pahan Kohanil Tioje Bistun Talamil tu presiono, diabetes Hachpoloktako, Kohanil tu pulmono, asma, Yetel Hulakuper Kohanil Ukaba, inmunosupresión. Tikahak balokache tukahil ho 7 juntulul. Tanshel tushile katul. Tukahil tekashe katul. Senotillo. Mani muna rio lagartos tikulitel yashkabay jujuntul ma quintelo. Sokuchukik 1997 mako 15 tumen coronavirus. Ichilebuka mako yantiole kohanila 793 juntulule hetz el yaniko. Matubuktiole kohanilo kalano tushak altalo mantats tomenus akiahilo umolail toholal. Hebistok aliko 353 tile kohanobo tik alano humpuli hospitale. Yanulak uhats le kohanobo tiano shang hospitale tu patiko bashkunu yesle shak albetantiobo. Ukinil tulak le mako kohanobo tiang ichil humpel winal tak 99 habobe. Kasap, umpenuk besahil telu tak muktal turshanuk halandal toh olalil. Utelu kashantashan, ushulsalu wau hausa le coronavirus. Yanutak pahalupe muchkabiluk aba amigos de la salud, timektan kahilo beshan komisariau tushkuyilatu benuyapta mako pak aktiole kohanilo. Ichile meyakunu betle muchkabil amigos de la salud, yanshanutak besalulak, ujek aptal, kuchilo manak kunu beto letio, telu ilatu tusutu kitushian, mako pak a coronavirus ti. Beshan uhetzel, umpelnuk besahil telu tushtel kubentano, ti telefono, tile masho tak paho tu yiknal juntul kohane, kapatak tunshane, uyohelta wa ubeta tsaba bakshu yohelto. Le semáforo vaya chacanca yanil. Ojalá Yucatán tsoku hetsektun jejela chikulil tel Yucateco. Número de teléfono 809-82-2826 y español etel chimaya. Tu chikul internet coronavirus.yucatan.go.mx techano yanshambash o helbi ichmaya y del español. Tu chikul WhatsApp es nunuca letano número 9992-0084-89 telo y español y etel 9991-406622 ichmaya shankunukbil. Tu chikul Facebook has pasta lukat pexik mako bashe. Beishan, le nukulilo yantio ukaba le bashukaba sistema Android te Apple, utiaton shanu takbesaltio, ulago bashukaba aplicación Meditok. Ukata timako yansah bensiliok lo, hebish mako tsokuchihil, kolelo yom chahan. Masho helante pasta lilu winkililo, masho yan kohanil tio hebish tun diabetes, talamil tu presiono, mako achpoloktak, yan talamil tio tu puksikalo. VIH, wa cáncer, beishan wachku chamalobe, wakuyubik tu chokwilo, hachkana no, watu tikin sasakalobe, shiko tu sebla kil tu yiknaltzakya. Sansamal, kuntume kunsbil, le bashkabati uhelto la, waitile chikul hela. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.